ne treba baš posebno predstaviti, svima draga zvijezda hrvatskog glazbenog neba, isto tako majka, kućanica, okućnica i meni jako draga žena, a ona se zove Ivana Vrdoljak Vana. Bog. Dobrodošla, Vanice. Hvala ti. A isto tako, jako drag čovjek, meni osobno, popularni prognostičar i meteorolog u Državnom hidrometeorološkom zavodu. Obožava sve kvizove i natjecanja, pa je tim radije prihvatio ovaj večerašnji izazov. A još kad je čuo da je za djecu, rekao je, dolazim. Zoran Vakula! Dobrodošla, Vakula. Molim te, odvedi svoju ljepšu polovicu. Izvolite. Idemo. Još jednom, dobro nam došli, ugodno se smjestite, evo, Gordan i Mija su probili led, sad ste vidjeli da to ide ovako, bili su sjajni. Ne, ide ovako, bili su fantastični. Evo, ja ne sumnjam da ćete vi biti isto tako dobri. Dakle, Vana i Vakula, va ćemo vas zvati. Može. Čivauva. Vana i Vakula, što reći o vama da to drugi ne znaju, osim da vas pitam kako ste mi, što ima novo, najprije dama, kako su dječica, kako je gospon Vrdoljak mlađi. Odlično, hvala. Kako je gospon Vrdoljak stariji. Čućemo, nadam se, dobro. Imate ga na popisu prijatelja? Da. Odlično. A da li sam prerano otkrila ovaj? Nema veze. Nema veze. Short, on čiji je na popisu. To mi je drago. Za područje svako. Je li? Da. A to znam, to ne sumnjam uopće. Ali ima samo 30 sekundi i to je šteta, jer Tonči to voli objasniti. Ako ga vi budete zvali. Možemo nazvati poslije kad ispadnemo negdje na 2000 kuna. Nećete, ne daj. Dvije, treba doći do dvije. Ja se još jednom ispričavam gledateljima što ću biti opet na ti, jer smo na ti već dugo godina, tako da... Evo, Vakula. Nadam se da si sit mojih poziva, kad imam negdje neki put. Vakula, za mjesec i pol, taj dan, kako će biti vrijeme? I onda jedan da me ne uvrijedi, pa... Gle, stari, moglo bi biti, ali nisam često zvao. Ne, sasvim podnošljivo. Podnošljivo, evo. Rene i ja negdje idemo, zovi Vakulu. I stvarno zna? I nije pogriješio, ne. Nije? Hvala. Ne, nije. Osim što mi jednom snijeg pao, a ja sam ponio bermude i ovako nešto. Vakula, kako tvoje juniorski sastav doma? Hvala na pitanju, dosta dobro. Supruga? Također. Evo, lijep pozdrav i suprugi. Hvala. Evo, što da vam kažem, za početak imate isto tako 15 pitanja. Mogu ja jednu pjesmicu prigodnu ispitati? Pjesmicu? Da. A, to sam mislio poslije, a može Ne, ali sad ovak je za unaprijed. Pet Shop Boys na engleskom, prevešćemo poslije, ovak ide. I got the brains, you got the looks, let's make lots of money. Bravo. Da, hvala. Da, trebamo prevoditi. Bolje da ne prevodimo, ovako je zvučalo simpatično. U najmanju ruku, ako ne točno. Poslije ćemo nešto o vama, ovako, vašim životima i sve to skupa, jeli? 15 pitanja i za vas i 3 Džokerića, isto kao i za par Begović Kožulj prije. Sve vam je jasno, sve znate, ne sumnjam da ćete nas oboriti s nogu svojim znanjem i ravnanjem. Posebite ovo drugo. Možemo? Vana, puno sreće. Vakula, puno sreće. Dakle, par Vana i Vakula u kvizu božićnom Tko želi biti milijunaš. Dakle, vidjeli ste, to se ljubi se nakon svakog točnog odgovora, prema tome, to su pravila. Prvo pitanje je za 100 kuna. Što će nam pomoći u otklanjanju snježnih nanosa? Vakula. A. Galica, B. Palica, C. Ralica ili D. Šalica? Neka dama. Odgovornost preuzima Vakula. Točan i konačan odgovor je C. Ralica. C. Ralica je točan odgovor. Trebalo je biti Ralica pod A, pa da bude Aralica. A može i Palica pomoći ako na brzinu nešto. Ili Šalica koji ima strpljenja. Drugo pitanje je za 200 kuna. O, Gordan Kožulj je Zoja šteta. Prema ustaljenom običaju mladoženja, mladu na rukama prenosi, on je friški. A preko plota, B preko praga, C preko pruge ili D preko svake mjere. D, naravno. Ali nije konačan odgovor. A jo, preko pruge je zanimljivo. Vakula, jesi li prenio svoju suprugu preko nečega? Da. Žednu preko vode, recimo. Mnogo čega. Nećemo duljiti. Jesi li bila nošena? Jesi li bila nošena? Ne. Ne.
Tebe preko Bratislave premijer. Možda sam bila trudna. Ne, nisam. Bila sam nošena preko praga B. Konačni odgovor. B preko praga je točan odgovor na drugo pitanje. 200 kuna ste inkasirali. Treće za 300. Njezina je ruka spora, ali dostižna. A ona je A. Policija, B. Pravda, C. Carina ili D. Porezna uprava. Mislim, Bez obzira Porezna ko bio uprava ministar. Zagrebačka. Bog sve prašta, manje mi više ne. točno, ne? Da. Ovisi kako se shvati, ali vjerojatno B. 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 Pravda. Konačni. To tako je. Spora, ali dostižna. Ja se nadam da je to uvijek tako. 300 kuna imate. Lijepo. Svaka vam čast. Četvrto pitanje za 500. Koji je naslov autobiografije Davida Beckhama prevedene i na hrvatski jezik? A. Prava strana, B. Lijeva strana, C. Moja strana ili D. Desna strana. Ali ona je ekspert za nogomet. Ali, ja mislim da, pa nije to nogomet, to je više To je književnost. show business. Što je Je li to Beckham? književnost, a? Kad je gospodin Beckham nalakirao nokte, nestalo je crnog laka u Engleskoj. Tako je. Pa on je plavuša kao i ja. Mi se moramo razumjeti na daljinu. Mislim da je točan odgovor C, moja strana. Ja znam da je točan. Vidio sam to u knjižari, bio je red veliki. C. Moja strana. Konačno. Konačni odgovor. Tako je, Maj Saj, točan odgovor na četvrto pitanje. Čak 500, to je moj. 500 kuna imate. Va. To je bilo ono četvrto pitanje dok je Lene Šuran. I kad bi sad Vana i Vakula meni točno odgovorili na peto pitanje, bilo bi ovako. A pitanje glasi. Koji ćemo broj upisati umjesto rimskog L, X, V, I. 68. A. 48, B. 68, C. 118 ili D. 158. L 50, X 10, V 5, pa I po 1, znači 50, 68. Evo ga. Zadnji odgovor. B 68 konačno. Bravo, Vakula, nemam što dodati. Točan odgovor na peto pitanje. Bravo. A poljupci, ono... Gledaju nas. Kaj? Gledaju nas. Točan odgovor, evo, bez poljubaca, jer to će biti poslije. Imate 1000 kuna. Kad se zatamni u plavo, ono? Još nismo... To nije još to. smo, da, To je dnevna ta rasvjeta. dramaturgija nakon drugog praga. Evo, prenio si suprugu preko praga, sad ste prešli prvi prag, drugi vas očekuje. Idemo na 600 pitanje za 2000. Tko su bili prvi uzgajivači kukuruza, graha, tikve, krumpira, rajčice i duhana? A. Kinezi, B. Indijci, C. Indijanci ili D. Egipćani. Zašto se ne konzultiramo duže? Pazi. Onda smo rekli C i Njih dvoje su šaptali. Ma mi smo to odgovorili, još nije bilo ni ponuđeno. A priori, ne? Da. Smo bahati možda malo previše, Vjerojatno jesmo ovako, barem izvana. Ne Baš nas briga C. Vakula El Bahati. Dobar dečko. C. Reci, da, C. C konačni odgovor. C. Indijanci. I to koje pleme? Puno pitam, ne znam. Ni ja ne znam, a pitam vas bez veze. Točan odgovor na 600 pitanje. Ide. Ide vam odlično. Trenutno osvojen iznos je 2000 kuna. Kako je Mija sretna, još uvijek je sva onako... Ima i zašto. Fantastični su bili, joj, koji... Ko da je Keksić u struju umočila opet onako sva je... Mijice, opusti se, sad se oni natječu. Ništa još uvijek ovo za točan odgovor. Premala cifra. Možda nešto Premala drugo, cifra. ne znam, nećemo se ponavljati. Evo, možete mene poljubiti. Evo ti, Može. Ivana, recimo. Mogu ja? Neka. Znate da Vakulo i mene miješaju. Dođe meni jedna gospođa na cesti i ovako kaže, molim vas. Rekao, recite, gospođo, samo zbog vas gledam vremensku prognozu. I onda ja stanem ovako, provrtim što je rekla, samo zbog vas gledam vremensku prognozu. Rekao, hvala gospođo, nisam imao vremena. Ti si se snašao. Ja sam imao sličan susret isto u dućanu i kaže, ja, bili ste jučer super, tako ste zafrkavali natjecatelje. Gospodin Tarik, vi ste super. Nisam ja taj. A sram Ali te bilo, jel? gospodin Filipović, niste to vi? Rekao, pa ne, ja sam Vakula. Jeste li vi za Da, jel 7. da? pitanje? Vratimo se u... Samo biste klafrali. 7. pitanje za 4000 kuna. Za izum Rubikove kocke zaslužan je A. Danac, B. Njemac, C. Mađar ili D. Slovak. Šta sad opet? A isto smo rekli, kaj? Pa ništa, znamo, ne? Znam i ja.
A dobro, onda Mađar, C, konačan odgovor. C. Mađar. Da. Erno Rubik. Izdano je 50 knjiga koje opisuju kako riješiti problem Rubikove kocke. Nisam nikad uspio složiti. Ni ja? Ja nisam imao Ali vremena i nije? strpljenja, to je moje. Jesi? Ja nikad. Onako sam je otresao od zid 5 puta i nikad. Da, Mađar, točan odgovor na 7. pitanje. I evo par Vakula Ivana. Vana i Vakula, va, je priskrbio KBC u Firule 4000 kuna. Kako to sve lijepo ide. Da. Kad bi mi svaka emisija bila ovako vesela, bilo bi to sjajno. Pa bit će nakon ove našiće, možda... Svi će povesti supruge ovako sa sobom i reći, zna i moja žena puno toga. 8. pitanje je za 8000 kuna i za vas, naravno. Ako na konjskim utrkama Zelenko prestigne Vranca, onda je pobjednik konj. A. Bijele boje, B. Crne boje, C. Smeđe boje ili D. Sive boje. Zašto se smijem, nije mi jasno. Super. Dobro, sad smo šalu. Odgovornost je tvoja. Šala na stranu. Idemo se sad. Vranac je crni. Je. Zelenko. Svakako nije zelen. Zelenko je stigao prvi. Definitivno nije zelen i nije crn. Zelenko je koje boje. Nije bijeli. Imamo C ili D. I naravno, ako poželimo pola, ostaće nam C i D. Onda ćete bez džokera odgovoriti. Što kaže ženska intuicija? Ja predlažem D. Dobro. Jesi ikad vidio sivog konja? Vana je upravo pitala jesi li ikad vidio sivog konja. Čuo sam te. Kako ne? Nije bio full sivi, ali... Žao mi, ali ja moram na nastup. Sad se meni, vjerojatno, tata smije zašto on to zna. Ne samo tata, vjeruj mi. Da. Nego se i konji smiju sad. Ne znaju. A probajte pola. Da probamo publiku. Probajte da ne bi bilo... Da. Nisam znao. Evo publiku. Ne publiku, ne dam publiku, ne. Ne dam stvarno. Za ovo pitanje ne publiku, mislim da to nije baš ispravno. Prosti Vakula. Prijatelju moj stari. Ajde, pola. Ne daš nam 50 ni to. podijeljeno s 50 jednako je... B ili D? Jesi li ikad vidio sivog konja? Konačni odgovor je D. D, sive boje. Da. B. Dan za sve. Evo nas natrag, nakon božićnog reklamera. Zelenko je konj sive ili sivkaste boje. Naravno, Vranac, konj crne, konj vrane, crne dlake. Točan odgovor na 8. pitanje. I par Vavan je osvojio 8000 kuna. Ti bi Tončija zvala za... Ja ne, pa Zoran je htio staviti. Sad je Zoran kriv. Zorane, zašto si mi ozbiljan tako? Žao mi je... Džokera. Nemoj. Žao ti bude i kad je ružno vrijeme, pa što? A nije ako prognoziram. Jeli? Jel se dogodio nekad veliki neki propust? Svaku večer manje više. Vana. S kim sam ja u paru? Sad kad on njoj kaže, znaš kako ti pjevaš, Bože, sad ću. Da. 9. pitanje, za razbijanje i za osmijeh mog dragog Vakulice, malo mi se uzbiljio. Dobro, ja se baš stalno smijem. Kao dijete na najveći japanski otok s najvišim planinskim vrhom, najvećim jezerom i najvećim gradovima jest A. Hokkaido, B. Honshu, C. Shikoku ili D. Kyushu. Fodore, di si? Od mene se, pazi, uopće ne očekuje da ovaj odgovor znam. A od tebe ćemo još tražiti kako će vrijeme sutra biti tamo. Tako je. A k tome, nakon ovog odgovora točnog, ćeš dobiti posao na
CNN. Možeš misliti. Onako vakulica. A na najvećem engleskom otoku bit će... Prije nego što se pojavilo uopće odgovor, ja sam joj rekao Hokkaido. Tako je. Ali... Ne, mene sad samo zanima jer Može biti. da li Gordan i Mija ovo znaju? Jer su oni sve znali, ne? Mija ovako govori. Kad je bila u Japanu. Da. S histrionima, da. Igrali su, recimo, gričku vješticu za male Japančiće. Koji su ih sve razumjeli. Naravno. Vidiš na A. Dobro, ali ti govore B, C i D nešto? Da, B je isto otok. Za kojeg sam čuo i znam da je japanski ziger. C i D. Niko čuo, jel? Ne, vjerojatno jesu, ali nisam siguran da su to oni veći. Pa gledaj. Imaš Koja druga koje druge simptome znanja Imamo 2 imaš džokera. osim vlastitog? Ha? Imamo 2 džokera. Ne dolazi ovdje džokeri. Tek nakon 32.000. Sad Ovo nek se ja sve nešto... čuje. A, da. Ovo kao prizor iz bračnog života. A, 80% i B20. Gospodine Tariće, odlučite se. Ili džoker, izaberi. Ovo je džoker, pa publika to... Može Ne, za... publika to iz principa ne odgovara. Da, to sam i mislila. Na Božić. Naš džoker je otišao upravo, jel? Da, Fodor je bio tu do prije pola sata, međutim više Mirko? nije. Mirko Fodor je bio džoker upravo za ovo područje. Žao mi je. Profesor Fodor je... Nažalost maka. Dobro, ali svaki od naših džokera ima atlas pred sobom. Vjerojatno, ne? To je najmanje što može imati. U 30 sekundi. A zašto ne? Japan... Da pokušamo, ne. Pa ako znaš da je Hokkaido, onda je valjda taj Hokkaido, ne? Hokkaido. Napitali Japanca jednom, znate to? Ne, daj. Koje su vam 3 najvažnije stvari na svijetu, kaže on. Japan, pa moja obitelj i onda ja. Kaže Bosanac, kod mene je obratno, kod mene je prvo ja, pa moja obitelj i Japan. Nisam navikao na ovako ozbiljnog vakulu. Ne znam hoće džoker. Ne znam koji. Tumačenje. A? Tumačenje. Mogu ja vam oduzeti? Ajmo, gospoda, sutra se ne radi, idemo. A šta ćemo kad dođe književnost? Ti kad dođe. Ha? Ajmo malo, hrabro, idemo. Ne mi, džoker. Nema neki vir poslije. Ne, Što ja nisam dobio nekog tu isto? Ok, Dok oni pričaju da ono... dobro, budući da Vana ne bi džokera, Joj, a ja sam ja prilično samo kažem da zna. velika vjerojatnost je u mojoj glavi za A. Hokkaido, a Hokkaido konačni odgovor. Nažalost ne. Onda je B. Da, B, Honshu. Fuji najviši vrh, biva najveće jezero, Tokio, Yokohama, Nagoya, Osaka, Kobe, najveći gradovi. Molim jedan veliki pljesak na par Vrdoljak vakula i nisam Tončija čuo. Ajmo sad ispod četka. Sad ću ja napraviti jedan presedan. Sad može ispod četka. Ja bih samo zamolio, toliko sam, dajte mi, ostvarite to evo za današnji dan. Dajte nazovite 30 sekundi Tončija Vrdoljaka, molim vas. Evo, Tarik ga poziva. Pa mogu ja jednom nekog pozvati? Mislim, zovi. Samo plaćam tuđe pozive. Pitaj ovo pitanje. Pitaću ga, bravo. Evo, pozivamo Tončija Vrdoljaka izvan emisije. Hvala vam puno. Moram šivati Tončija. Ali kako ćemo pitati pitanje kad nemamo ovo pred sobom više? Može se... Znao napamet, mogu ja. Evo, vakula će. Molim. Dobro večer. Dobro večer. Sjor Tonči. Oho, pa kako ste mi? a živ, kako si ti? Odlično, hvala. Ja sam rekao moram čuti Tončija, a par vakula Vrdoljak su upravo ispali iz igre. Ovo je prvi put u Milijunašu da pozivamo nekog a da nije u emisiji. Ozbiljno. Ozbiljno. I to sam ja zbog vas jer ste moj dragi prijatelj. A šta se dogodilo? Moj Tonči, Pa evo evo, sad će vam...
vrlo jednostavno pitanje koje vi sigurno znate. Ja nisam dala Zoranu Vakuli da vas zove jer je on znao odgovor. Ispostavilo se da ne zna, ali vi sigurno znate. Pa pitanje je, najveći japanski otok s najvišim planinskim vrhom, najvećim jezerom i najvećim gradovima jest A. Hokkaido, B. Honshu, C. Shikoku i D. Kyushu. Ja mislim da je A. Da, i mi smo mislili. Hvala. Bila si u pravu. Halo, gospodine Tonči. Molim. Nije, nego je B. Honshu. Honshu? Da. Dobro. Ako mi lakše, i ja sam mislio da je A, evo. Da. Ne. Evo, htio sam vas samo malo čuti, čujemo se. A možemo sad zvati sve naše džokere? Nećemo. Samo šjor Tončija. Lijep pozdrav, čujemo se. Otišao Tonči. Nije rekao zbogom. Još jedan veliki pljesak, osvojen iznos je 1000 kuna. A nije. Dođi ljubi, Tarik, malo. Hvala, Zorane. Nemoj se ljutiti na sebe. Uživajte i skupite ovih 120 000.